Assalamu alaikum. TV baldaunge da ami habe purna bis marhaba dannawa. Ad migadi ga almam tibefonna mi badda kolli tatur fatura madani udu huntaka behe wazir Muhammad Amin ar hasa interview ka ekko. Ad tatur fatur ge daira ki almam da badala sarkar mar hasa iskame digen gina masakkat ke kuramun da daira me wuzara badali kamuga ves aviation we himene maritime we himene adi land transport ki ves mid wuzara ge tere har muhim masakkat ke kuramun da daira अदे आउन में पुरतम सवाल को बे सम वजीरा को दाय बनी मी वजारा के तेरे मिहार मायगण को तेका मी पाक को तीन दायरा के बस मसक्कत के कुरिय दायर को बात तो मी ओगो तो कुरबंगे दा मुहिम मसक्कत वर बर शुक्र है दा मी सीधालु है आलो में डॉक्टर मुझे सर का रो हवाल में मी देंग आदि अलगो मिनिस्ट्री का इसे तो मी मिनिस्ट्री हवाल बगे मी गागन का दोड़ो हारेंग हाथ वो हामी कार को रहेंगे तो मी अलोनु के जुमले को तिक्का मी बेल हेड मुके दर्शकों में थीम बाय ए एविएशन ना मैरीटाइम आ लैंड ना इंगे तो मी थीम में आगे तेरे एविएशन दायरा की फुदे और का मी रागालो सिस्टम के तेरे हिंगे मुंडा दायरा है नमवेस अलोरा बारा पड़े थी गोंजों तक का कोरिमती वी मिनिस्टर का हवाल वीरुगा एंगोडान वाने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तेरेगा पूरी बाय उसूल तक बेरों कांत तक कुरुमा कुरंग गेंदियो मा गुलिगे राइतों के वारा बोडंग इतबारो गेंदी फोन ने हासको मे वेहिकल के कांत तक मे गराज के कांत तक अदि मैरीटाइम के बस मे रगड़ कोरंजे वारा बोडे दायरा तक मोरे मेको तुम बदायरुगा आलोंडो थीम बाय वाकिन दानो वाला ने तो मिवी हातना गवर्नमेंट कोरेवन हासिल कोरन सरकार हासिल कोरन एविएशन का दायरा एम में पड़े थी मुहिम एक कंतता की हमी सिविल एविएशन रिस्ट्रक्चर कोरमुग मसके मी आयका मैंडेटा एकोता मी आदि ऑपरेटर ना मी एयरलाइन तक खिदमत दिनमा एमिउना गुलुं हुरी मोससायक होता मी रिस्ट्रक्चर कोके कैबिनेट वनी में मैं कोता ऑनलाइन के नॉन बातलो एवरा मुहिम कोंगन फाकोरा देन एक इतरा मी जनरल एविएशन बदादारो फेनेवडानवान मी प्राइस का बहुत फुल का कोता मी यास एग्जाम सेंटर गायम कुरब दिए ए यादें तक अदि इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स की मनोवर फसे बड़ फसे है अदि एक इतरा आइलैंड एविएशन रिस्ट्रक्चर करे अलमन हवाल वीर आइलैंड एविएशन ज्ञान का 1.1 बिलियन रुपया के गिल में वरा दाती हाल कांत मोरे वरा उंदगो को ए नमस मियार वाइट बॉडी गया मी ऑपरेशंस फेरी चाइना के मी 3 डेस्टिनेशन का डायरेक्ट फ्लाइट उदयम फेशमा अदि कुरिमिस फशा फोई मी एटीआर गे फ्लीट का डोमेस्टिक ऑपरेशंस देशे तुम बदलो करूँ प्रोग्राम आवश्यक करो मा आदि सी प्लान के ऑपरेशंस के कॉन्ट्रैक्ट तक बस कॉन्ट्रैक्ट तक गेने भी रिस्ट्रक्चर करो उन्हें आइलैंड एविएशन बस वारंग यो बदल तक अतुज में आदि एक इतना मी प्राइस के बहुत फ्लैग की मिहारो देवना वाइट बॉडी या क्राफ्ट गेना को मसके हम वारा बारह कुरेंगे बते एवं जुमला गोतिका बारह बड़े कुरियर उन तक लिफ्ट कुरियर दिहास को मन फाक वाला बैन मने यासा 145 की अप्रूवल राज्य लिमिंग दिया में दुनिया गबो कुरा वर्गे मेंटेनेंस फैसिलिटीज राज्य का गायम कुरे में हर कोसे होती है तो यासा 145 अप्रूवल के प्रोसेस से गते रहे और गिना मसके को गे बाकी मिंगड़ तक स्टैंडर्ड तक हासिल करवेंगे क्वालिफिकेशन है कि अन्य अप्रूवल एम ए हम वारा बड़ो कुरियर में गोतुगा अल्फा कुरट देन मेदी लैंड साइड इंगदा लैंड साइड का मी वारा गिना कांत तक कुरेविचे एकमा कोस ए मसला बोडुवे फ ओय वारों नोनिया मुगोसे फ ओय वारों अदिवस राइतों मी बेन फुलवडानवा मिंगड़ तक हासिल वनिया उदना मी बिकमा गुलिंगे अलगोन में मालिफाई प्रोग्रामिंग इफ्तिता पर एक बार गिना कांतता कुरेंगो सी फेनेवडान वाने मिहार माले मागोतोगा मी भाव को फोरी हला को फ्री वेहिकल तक हुड़ माले मागोतोगा ए वेहिकल तक नहुन्ना मी अलगोन में
පාකින්න බින්තකේ කඩාලා හතර වරක බිම්මිහාර කනල එතන දස් පුරි ෆෙහෙරි දැන් අනෙක් මිහාර යති ගෙසට් කුරේෆා මියන් ජුලයි 13 ෆෙෂිගෙන් රාජ්‍යය මේ වෙහිකල් එතර කුරාකම වණිනම මේ රජිස්ට්‍රි කුරාට ගරාජ් නෝ හුද්ද වෙගෙන් කුර වෙනින් මේ කන්ට්‍රෝල් කුරමට්ටක කුරේ කන්තත දැන් අලුස් කබූල් කුරා මේ හැම පාකින් බිල්ඩින් අලංජේ මසකත් ස්කුරියන් එබද එකමක මේ අලුම එක්ස්පෙක්ට් කුරවර අතර තංකොලස් එකම කිරාත් ප්‍රවේ කන්තස් කුරියා ගෙන්ද වෙන එංගද දැන් එම්මේ මුහිම්ම එකමකි අස්තුගා මේ හාසක මාදේ සරහද්ද මේ අර වෙහිකල් ඉතුරුව මුන්දා මින්කඩුත මතු පුරවුන මේ අර දෙහස් තේවිහා දෙහස් සෞවිහාලා බෑරෝ රජිස්ට්‍රි පුරවුන වෙහිකල් ගදතු හද්දිය හතර කියන හඳාවනේ පර්සන්ටේජ් දශක ගොසින්ගද එකම කුවස් මේ සයිකල් රජිස්ට්‍රේෂන් ඔස් බල්තකේ ගෙනවන කොම ගොස් ඒගෙන් එදවේ හල්ලෙන් අදි ෆෙලිෆෙන් වේ අනු කබූල් කරගෙන කන්ද මේ ගානෝනේ බල්තක ගෙන්නන විචේ එමෙ අනුන් මෙන් එමසකස් කුරියන් බිගෙන්ද කොම්ම ගොතක ගවියස් මාලේෆයි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා අනුන් මෙ කණ්ඩායම් ෆයි ගොත මිහාරෝ මේ කණ්ඩායලිෆයි මාෆ් කරවත මේ මිහාරෝ මේ ගෙන්ගුලේ වෙහිකල් අද දකි මේ සරහද්දක බස් එකශීගෙන් බා අද දෙන්නෝ එමෙ මේ කැරින් කැපැසිටි කණ්ඩායලින්ජේ සිටි කවුන්සිල් එමසක කුර බුමුගේ ඩේට් තක දී ෆොටස් එකන්ත ස්වරබුණ ෆහතු කමවල එමෙ මාළුන් මෙන්න කැරින් කැපැසිටි සිටි කවුන්සිල් එකන්ත නොපුරවා කම පඤ්ඤාමුන් දැන් අලුන් මෙන් කොයි මර්හදා කි අලුන් මෙන් ගානුණ ගෙන්නජේ බදලු ගෙනස්කේ මිනිස්ට්‍රි එකන්ත කරු එකන්ත වෙසම කොග්ගෙන් නමස් මියන් හල්ලෙන් හොදෙන් චේ එකත ඒ කැරින් කැපැසිටි ඩික්ලියර් කරුමෆෝ මේ අලුන් මෙන් කණ්ඩායම් ෆෙගොත certificate of entitlement do කොග්ගෙන් එහෙන් තන්තාගස් මේ ඔන්න උසූදුගෙතරේ අද දෙක කණ්ඩායම් විදිය ජෙන් ජුබ්ලා ගොතක මේ වරගින කන්තකෙන් හාසිල් පුරේ ෆෙබ්‍රුවරි නේද දැන් මෙති මෙරිටයිම් දායරා ගසම මේ හොරි මස්සල් තගොතරේක ෆා පුර වෙන කුරින් මේ සර්ටිෆිකේට් තා මේ උලදුගේ මේ යාවතන සර්ටිෆිකේට් තා කොම් ආහාරකොම් හදමුන් දියාම උදව් තකෙන් හොරි රයිතුන මේ අධිහාසකොම් මාලෙන් දුරුබ මේ උළුව බෙෆුන certificate of validity ki fasaharu badu engaharu badu fasahara bas badu kor egamako eyaව මිදෙන්නේ එකලා mandatory හොන්නන්ජේ survey කුරුමා මිකත්තතගම ආරුම හරක් කුරුමුගෙන් දාන එමෙම වාක්‍යයක ඒක රක්කාතරිකමක බන්දෙන්න නන එකමක ඒකේ එබ්බා ඒ certificate of validity ඉතුරු කොගෙන් යන්දිය මේ එකහල වරක් ගින හිද්මතක මේ මිනිස්ට්‍රි තෙරෙන් කුරුමුන් ගෙන්දිය හිද්මත ලාමර්කස් යොසූදු මිහාර අරුමෙ හුන්නන බදලකොෆ මේ council taka මේ city taka බස් දෙවේ ගොත ජුම්ල ගොතක අලුන් දන්නවානේ මේ දොළු ආහාර බලාරවම වර කියලා කතතක පුරේ පෙම්බතින් atau wazir mahak kurabak wara boda besra itu na kartung di mate we botta masakket badal kuraba wahakre au men hama penigeng bade final lagwa mi binganu takabbes mi fede gotam mi masakket badal kurumge masakke mi ha gudara ge terega muhim gena masakket ke kurave wahakun rayitunge kambodun tan hori bay daya takalu mi badalaru mi taxi ge masale ki visama wara boda rayitunge kambodun hori masale den sarkaru mi wani taxi line jitaw ko ekam masakke mi haru MTCC ya hawa ko den ko bato mi haru masakke kuriyada ගොතකී අද එමසකතක භෝග අප්ඩේට් එකි ආද ඊවි ටැක්සි ලයින ඔෆෙතුමා කියම මේ හාසකො මේ සරහදුග දිරුල බවරකින රයිතුගේ වර සපෝට් කරබා ඉංග තෝ ඒ ටැක්සි ගේ හිදමතු ගදාති තකෙන් එකෝරි මෙහාර මේ හැම එම්මෙ ज़रूरी හිදමත් තගතරේග හිමෙනේ එංගිබ්බන්ගේ මෙහම සලක බස් වෙස්යති දැන් අනුන සරකාර නිම්මා මෙයති MTCC hawal ko ganda ng warakin forum ta kung iba agad ke falun majili ko danno afonna mimasek mihar gosso in hisaba ki MTCC mi car taka adi setup hada dinuma mi hun train kuruma mi EV full EV setup ewa miga hamai kan car genes ke fashion ekeno miga kuranje warakin masek ta ken bor emewa මේ සප්ලයර් උමස් කණ්ඩායලි ෆෝරි මිහාර එබෙෆුනා කිගේ එග්‍රීමන්ට් බස් MTCC හද්දාවේ මිහාර ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින්
alun handam wagotuga mimma dihega e production fashion engeda mimma mi ama online eradu korave me ati ekamako alun kurin dennevin alun mege target ki ero mi July furatama haftaye engeda ekamako mihar alun menna mi timeline production timeline mi ga gabul korman je en hagigata ki mi alun men ek store ka wendefa shelf akon mi gannan libe kahala HSN no deto mi ei alun men beenumwa size uge mi taxi alun beenumwa livery adi beenumwa hurika equipments again harakoggen rajyen beerun tayyar koggen genneruga mi timeline by baltaves annane ekamako irad kurabiyamu August ga fahukola katre mihar mi timeline dakkagut kunne mi line wan mi taxi line fashion ga alun men hama mi ummid ki irad kurabi August fahukoluga mi hama raituna mi hidma libigen dio mi kuring alun men wara target ko ke masake kuri July mago fashion to ekam koda mi timeline ge kula mi arta faate ingeto sida alunda duas mi magutu dannawa mundu kamuga yes mi August hama nime hisaba irat karabe mi taxi line ge kantata dan mi alun kurimes den ifada mi taxi line ge sabab kunne mi hidmatu gati be best be flaka dat full vesnuan adi vi fari ge ulu waka vesunda golenwan mi adi alun men mi haro nimma fonnani mitaga mi ministry gonna taxi driver no daftare ingeda alhama par bas ufaveri habare kanne ge bi ina bayaka wazifa ge fursat liben diu ma ko hasako august moge hamaya wazir tividawani taxi line ge hitme fashion kamaten civil aviation daira kuruma mohimo masakate kuraba ko wazir tipa kurabani hasako devana white body ya ko algomenna ehen sarahatu taka udum fashion dana kam hamada dia wa me hardu mo kurin de fa kuraba ten civil aviation daira kuriyumu ge wa dakwa wazir mufraton sagas pa kurabi mi final lagwa mi winganu taka ekota kankan kurabu mattaka masake kurabam dawaga uzarage faratun de mi algomen ge kurimati ge miati aikao no the international civil aviation organization ge audit kurimati ge miati safety audit den rajye miharu gina hataka pahum mi auditor kurimati layer ihavare ge tayari taka bepavetu ad mi hama bara bodati alun hadam agotuka mi 11 ahara faho rajye mi aikao safety assessment audit kurimati layer jivamati mi kuriyan mi mahoge 11 na do mi fashion ingeda mi aru hami miga wara bodeti gonje untaken astuga hori alun sarkara hawal virgei meun hatu kurang hori bodeti masikkat ken nukon hori mara kurwa gutake mi alun kurang jehoni ei mige 11 haru kuring mi safety audit assessment rajya fansas 70% libi for me ingeda ego mi fansas 70% ha waake ki ei hingam jena mingaden ondato dive rajya kala mi tourist destination ek mi safety assessment uga fansas 70% otunge rangal mingaden no ingala eve mi mingado emme dabbegen mes haddiya fen addiya hisaba jessun e algon men sarukaru beno mikan kuram bala iruga mi vidya assessment uga dabbe fori legislation ba midan gaanoni onegadu go terega gennanje mi badul taken ebori e civil aviation act civil aviation gaano ingeda ei ama bara muhim ko miaro ebede mi majlis ke terega alun bil busalagen ekanta kuriyan ebede adi mihar mi gazette kore famunnane muhim badul tawge mi civil aviation act abe ingeda egas kuriyan romandu then emme muhim ekachik civil aviation restructure kurmu waake waakanu dannawa mi anebay ki aircraft accident investigation engeda ei hama aika mandate kura kame independent body ek gotuga mi civil aviation ge authority beruga onnan chebay eve ekamaves alun hallu gan mattaka rise mi haru faddawafi MTSB Maldives Transport Safety Bureau that me
ඒක terega මේ මුලි මෙන්ඩේටුක මේ aviation land maritime ඔක්කම ගවියස් rice ge nimmaki adi gararuga structurally reif oikotaki me miyaharu me aviation ba gayam kuru aircraft accident investigation ba gayam kuru den irat kurawiya miyan naharu me maritime land oga me getere gena ingado me MTSB ge aircraft accident investigation ba hama irat kuriyum detin hatar dostarega gayam kurwen anengen boli process kuranje masekketta nuwadiya first percent atur macchen irat kanni me feri ei bureau set kuravije me system ta gayam kuravije me civil service nizam ge terega mikanta establish kuravije me me madama noniya muhaneddu me gazette kurave kota me mikama qualified me hunneguma me hon ge wazifa hamajisum kanta kuriya dani amima wara tight schedule ekama ko wara hamemme fawugata me kuremone ekama kirat kuraviya hasil kurani me aika audit me 11 do me moga festival teviswana dua hisab adayruga me emme muhim kon tividalu yan koranje ekama ki MTSB ge terega Modis Transport Safety Bureau me gemasekke fish photo emima alun mangirat kuraviyamu emasekken hama establish kore funnane miharo aika hushala fahuri auri documents terege civil aviation a function mun baki kore foi kamak funnane miharo kandeli fa me egota me hadan jiwno magan eswa baki hama ekane me aircraft accident investigate kormenno me dimawa nurakhateri kantatta kan ege kuriba accident ta dima kurum me ss com analyze koffa me alanje fiawlatawge recommendations tabes civil aviation me dinong e me bureau ge muhim ek maksad yaad kabe ekanta gonnane hama nimi fenge to me audit itere like हम राजस्थान में फान कुरे भी मोडिव्स ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बोर्ड के वाहक के फान कुरे भी अब मैं कितना रहा मी बिफोर द बोर्डिंग असलो मुझे मुहिम कॉफी को बात तो हासा को दिव्य राज्य के तत्व फतुर के निज़ा अब तेरेगा भी भाई मैंने मेरी टाइम दायरा सिविल एविएशन दायरा हम लैंड ट्रांसपोर्ट की इस मुहिम दायरा जब मैं जुमला को तेरे को बात तो मी बिफोर द बोर्डिंग फतुर के मावे मकसद की आदमी के हमें आलोन में असलो का हमें जुमला को तेरे का पला का मवान्यामो मेगे 11 हारो कोरियगे आइका और सेफ्टी असेसमेंट उतरे फंसा 70% लिबी फॉर कम को इसमें हकीकत की वारा मैं मिसाल का थीम बैठा तो इंगा तो मिसाल के एविएशन दार राज्य के एविएशन की रात को रविया आज का ग्राम में फ्लैग किया आलूगढ़ में हम वारा स्टैंडर्डाइज वारा रंगल दुनिया के फ्रेमवर्क का हिंगे ऑपरेशंस है मैं यार बल्लो मैं एक टर्मिनल लेके एंग एयरपोर्ट के तेरेगा मी एयर ट्रैफिक नहीं में बस मिहा कंजेस्टेड को देंजी फोन ना गांव तक हम वारा मतवान एक हम को राउंड में फ्लाई की राउंड में तेरेगा नेते नो तो बड़े ती कैटास्ट्रोफिक बड़े ती कांत तक के राउंड तारी हो गए सिंगाफे तो मी को तक मी वाणी इराद कर भी थी आलूगढ़ में हम दुनिया के एविएशन के एयर ट्रैफिक दायरा कमुगवियस अदि एयरलाइन के दायरा कमुगवियस अदि एयरपोर्ट ऑपरेशंस के दायरा कमुगवियस मी उन्ना स्टैंडर्ड तक बिल्डिंग ए मिंगड़ तक मसके कुरवियस इंगे तो एवे दिवे राज्य की वारा स्टैंडर्डाइज इराद कुरविया मुहम मी फाहत गोसोय दुवस्तका अदि मिहार बिलियस वारा टेक्निकली ट्रेन मीहो दुनिया के मिकांडल फॉर मिंगड़ तक एकीगा FM वर्क ऑपरेट करो मुंदा गांव में इंगे तो एमे मी कंतत मिगोता मियोननी एकमको आइका गेतेरेगा कंडेम मियोननी सिविल एविएशन अथॉरिटी बेरुगे मियोनंजेन इंडिपेंडेंट मुअस्ससाते के गोतुगा मी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस हामा एगोतंग एबुने मी एहिंग बाय दायरा था उसी तो मिसाल मेरे टाइम भी देखा मुझे इस लैंड में इस में यार दुनिया के मिकेंग बोले मैं एम मॉडल लगी मैं यार मिसाल अमेरिका में इसी
अमेरिका में NTSB नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड तो एक तेरेगा मी उन्नने मी ट्रांसपोर्ट अबे कुरिया कांतत्ते इन्वेस्टिगेट करुमा या प्रिवेंशन दिमावन कांतत्ता दुराला मी एनालाइज कोफ्फा मी अलंजे फियावल तंगेलमा एमीमा मी दुनिया को मॉडल लगे इंगदा एम्मे गिला गाउम तो रंगालो फंक्शन कुरा गाउम तो गेंगुले मॉडल लगे मी वाकी बॉडी के गोतु के गेंगुल में एमीमा ए कंग दिमाग ngalus me har me badal wiya danwane ama emme nagalu e badal den me recommendations takakiga rice nimme me badal ganna ngalun men hama muli industry ke faratunga dialunu ke ministry ke faratu mes alunu wara shukur dannom benoma mikahala muhimmo sensitive daira to professional advice alunu men eruima eya war faseha मी इजावत बारिश इंगदा एमे मा हवा मुले इंडस्ट्री के फरातो मी MTSB उफे देवी कमट्टका मी राइस वरबोड़ा शुक्रोना दन्नम बेनो वरंग हास शुक्रोना राइस दन्नम बेनो अदे हम ट्रांसपोर्ट बोर्ड को मेना मुड़ी दायरा को हम गुजारा गे मी मेंटेट के तेरे के मी मैंने पूरी दायरा बस पर बोर्ड पूरी तुम तक ले लेंदा का मालूम मी कबू का वजी के बाद बोर्ड का संभाई न लगवा मी बिंगड़ तक एको तक मी मसक कमी दने हम पाक कर बाफी दें राई तो ना गुडुम मुरी की ना मसक तक के गुजारा हम गुडा मुंदा और हम जुमला को ते गमिहार एमे राई तो ना एमे आवा फेनी के दानी कों कंपन खाम तक तो अलगुण आस्तोगा मी वारा बेनो में इंगदा मी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की मगा मी मसे के कोरे इंगदा मी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वारा गिना रायतुना गुरुम मुरी खिदमत तक देंजे मोससा है मी मोससा या देतेरेगा रायतुन देखे कोई बदल आने बचे एगो दाई को बदलो करे ने मिनिस्ट्री तेरेगा मी मसेकतु के निजाम बदल तक के ने इंगदा इराद कुरबिया अलगुन मिहार अलगुना अलगुन मंगे टीमा एकी मिकुरा मसेकतु हेव बदल तक फेने वडानवा एकच्चे की फसे कुरमटका एमे मोयमकम के मिहार ओना हम यागे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तेरे वागा व्हीकल रजिस्ट्री कुरमा में ओन उसूल तका गवा तका बेरो कांतता नुकुरवे नेकं नोनिया म कुरंग मागफही दोरुन हुन्नानेकं राइट मिहार कबू करवा एम्मे मुहिम एकंत इंगदा ए आलुन में मिनिस्ट्री मसेके कुरंजनी कानून गवादा उसूल गते एमे एगोत होलो फुलुरिया दोरत के मिहार बांदोइमा ए यागी कन एकम मिता माजे फसे हता तो राइट तो एमे मिहार नमी एमे मुहिम कमकी मुली आईटी निजाम बदलु कोनो प्रोसेस मिहार बेदेंगे तो ए पोर्टल वादेगे एंग एंट्री मदगे कोम्मे राई तक बस पुरिया हिदमत लिबे मानता तो ए राइस गेंदम बेनोबा 2.0 मिश्रा बाकी सिंगेदा एमिमा एमसेकें आलोनो हम वारंग अबहंग इराद करे बिया कुरियोंग हमस दो तरेगा वन सिंगल पोर्टल लो बेनोबा पुरिया हिदमत लिबडानो ए मिहार मसेके कोरा एंग आमास देवना गमाकी आलोनो मिनिस्ट्री आगुलम पुरिया गवादका बेनो वा फॉर्म तक मेहुरिया just one single entry on a website on us एक entry हुरिया का मैं वांझा न देता मी इफ़दा ज़मान एमे ए आलोन का टारगेट है कि हम कुरियन कोई हाई कमर्शियल ने आहार के दोस्त रहेगा एमे फसे या हिदमत दिबेने एक तना मितम बंद हो गया देवना कमा की मेरा पेने वडाना मिहा बावर साकल तका कार तका लोन्स तका मिहुरिया आइची तंगुरे मी गे ओनरुन्ना मी गे सिक्योरिटी तको इंगदा आमा वागबस नकमे आदि फुदुहुन्नक सिफानक साहसक फुदुहुन्नक मिहुरिया आइची बेलेंटो के प्रैक्टिकल करते न दे तो एमे मा मिहार दुनिया के बोरी टेक्नोलॉजी ए यूनिटेक के वेरीफरातन एति कुरितन मूव कोलियस एंताका गेंदियस इंगेरे निजाम गायम पुरा ए सरकार व जिम्माएं ए अनु गबुल पुरा गो ए टेक्नोलॉजी के नसके रायतु न दिनो इंगदा
මේ RFID ටෙක්නොලොජි ಗೆ බේනොන් කුරවිච්ච කමවා නේ නම අරමුණු මෙන්න මේ වගු නම්බර් ප්ලේට් වල වගේ නෙබස් නූලවෙන් මේ ඒ වෙහිකල් දෙකේ වෙරිෆරාත එහෙන් මේ බයකෝ යා බෙහි නෝනියාමු ගෙන්දාකම වඤ්ඤාමු එලර්ට් සිස්ටම් තවස් ගාම් කුරවෙන අදි මේ බාර දුවුමා මේ ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් නොකරුමා නොකො vehicle දුව්විකම පියාමස් කම්විසි දාරතක විසින් ඒ ටෙක්නොලොජි දුනියක මිහාරේ බුට්ටේ අරුණ ගබෝල් කරවි හගීගත කේ ටෙක්නොලොජි රාජ්‍ය මිහාර අන්නේ එමෙ අරුණ මිහාර මාසේ කරංග මේ ඉරත් කර පියා වරංගම මේ RFID ටෙක්නොලොජි කීග මේ vehicle තවගේ security යා මේගේ verify අත්තක මේ රක්කාතරිකම් ලිබේන නිසාමක මේ රාජ්‍යයේ මේ මාහොස් බදල පුරුමුගේ කාන්තතයි නේද දැන් අද අනුන වර බේනුම්වා එක්කමක මේ වර බොන මසෙක්කතක එහම රයිස් ගේ එංගියුම කෑකීග මිහර පුරේ ෆොති ඒ අලෝන් මෙන් හම වරක් ගින මේ යාපෝට් එලොන් මේ ඔන්නනේ එහෙනොත අද පබ්ලික් එක්ස්පෙක්ටේෂන් අපස් මියන්නනේ අලෝන් මෙන් everikam මේ එයාපෝට් අලාදින් ගොමි ප්‍රොමිස් තකකි ඒක මාස්ටර් ප්ලෑන් එකද එමෙම ඉන්ටග්‍රේටඩ් airport development master plan මිහාර උන්නා එක්කලවා නිමිෆ අම ෆයිනල් මේ ඒ දිහාර දෝග මාස්ටර් ප්ලෑන් ඉරාත් කරවිය පබ්ලික් ඩොමේන් නම් හම ලිබේ ගොතන් මේ ඒ වර කොම්ප්‍රහෙන්සිව් වර පොඩ් ටෙක්නිකල් මාසෙකත පබ්ලිෂ් කුරාන ඒරොන් මේ හුරියා බෙෆුනස් එංගෙ වඩානවා ඒක මේකතරේ මුලි integrated airport development master plan අරුණ මේ එකුලවාදා ෆොන්නානේ මේ 30 මිනිත්තු airport තක දියුමුගේ plan එක ඇකීග අරුණ ගොම්මීදකි දැන් decision nango mustaqbal wasti bo abe from plan ka ekige mikattaka address kurawa private airport public service beno purinje airport taka me international airports taka domestic airport taka adi tourism related kong develop kuranje hasa me landing and take off strips ta develop kurawa me kuriha kamaka rajye address kurawe gota वारा कॉम्प्रिहेंसिव मसक्कतें गलनो कोडी माफी इराद करबियम पब्लिक डोमेन डॉक्यूमेंट लिबेने गोता अदि सरकारेग नुलिन दौलतेगे ओरिहा फरातක බස් අමල් කුරානේ මේ ડોક્યુમેન્ટ පබ්ලිෂ් කුරාන වරංගව ඉරත් කර कुरियन में हम थिरिया का दूसरे की रात का मिकम कर भी करना अधा वजीर और मैंने तीधे भी बहुत कर टका और प्रश्न कहेंगे तो रही तो ना हमारा मुफावरी खबर तक के तीधे भी हासिल को मुड़ी निज़ाम को डिजिटलाइज करूँ के मशक्कत तक आए को अब मालफाई प्रोग्राम बता मुझे वो प्रोग्राम तक कैसे वो कुरियर के अंदर रही तो ना मिवागु तो दिमाग पावा मी दत्तर फतुर के दायरा के दिमाग पावा कपड़ों तक हम हल लेके ना मटका बड़ा प्रश्न कहेंगे तो अదే ఆల్బమ్ దెమే తిబెఫనా హమ మిగెనస్తని దత్రు ఫతురా మదనీ ఉదం తక బె వజీర్ మొహమ్మద్ అమీన్ గే వర్ ఖాస ఇంటర్వ్యూ దెన్ ఆల్బమ్ గే మీ కురియాన్ హోల్ గడి తవ గే సమ మీ పద ఎదురు ఇంటర్వ్యూ తక ఎనస్తే కమ వాహక దందవాదము మీ వక్త ఆల్బమ్ బకి వదాన వస్సలాము అలైకుం